upoznao Teslu, upoznao Petra Savu i on je prisustvovao tom eksperimentu u Buffalo. Pošto je bio predsjednik pronalazača, zamoljen je da o tome ne govori ništa, da se ne bi, naravno, ideja ukrala. Što je on čovek i održao, a ostavio je sinu. To je, znači, pre 2 godine otpečaćeno kod advokata iz sefa, koji je otac od advokata ostavio njemu da otpečati kad je rečeno. Kad je to otpečaćeno, to je ista ta priča, apsolutno ista koju ispričao i Petar Sava 930. godine. Hoćete da kažete da je Tesla pre 100 godina rešio energetsku krizu planete večno, da smo mogli da koristimo tu energiju i za automobile i za neke druge stvari? Nema ratova oko nafte, nema zagađenja okoline. Tako je, da, svakako. I to je potpuno pri zdravoj pameti, jer kažem da je Zemlja generator enormnih količina elektriciteta. Mi na svakom, po metru imamo 100 volti napona, u stvari porast sve do ionosfere. Tamo su ogromne količine elektriciteta. To je faza, Zemlja je nula, fazu i nulu spojimo i dozvolite, imamo strujno kolo. Ja ne znam, mislim, šta tu nije jasno bilo kome. Samo nešto sam propustio apropo te njegove mogućnosti. Prvo da stvara te slike i vizije ispred sebe. On je čak verovao da je moguće i misao projektovati na platno. A vi kažete da sada nauka radi u tom smeru, da Japanci otprilike dolaze... Nešto je urađeno na to, ne baš u potpunosti. Ne možemo baš misao tačno da projektujemo, ali možemo određene komande. Pa, mislim, naravno, pošto kroz naše nerve ide struja, a mi smo elektromagnetski oscilator, da mi određenim senzorima možemo tu emisiju da primimo i da je pretvorimo na izvestan način u sliku. Japanci zapravo pretvaraju ove impulse koje idu od retine prema centru u mozgu, dakle koje idu kroz u stvari očni nerv. I to mogu da dešifruju. Šta je tu? Pošto je vreme zapravo osnovni zakon kosmičkog poretka za sve. Pa prema tome, kad se te frekvence koje idu kroz očni nerv, odnosno te biostruje, poređaju na određeni način, onda može da se projektuje odgovarajuća slika tim frekvencama, pa naravno i na platno. Tesla je, međutim, imao po meni jednu dublju ideju. On je zapravo smatrao da je moguće napraviti aparat koji bi bio neka vrsta telepatskog posrednika između čovečijeg mišljenja i crtanja elektromagnetskim poljima, tako da taj prenos ide stalno i na taj način je smatrao da bi se ukinula laž u svetu, jer niko ne bi mogao nikog da laže ako bi svakom video šta misli. To je bio također jedan od njegovih altruističkih, filantropskih, u stvari čovekoljubivih projekata. A zanimljivo je, međutim, i ovo. 1922. Lev Teremin je napravio jedan jako dobar instrument, Teremin Vox, Tereminov glas, koji se sastojao od Teslinog visokofrekventnog polja i proizvodio vrlo čudan zvuk. Tako, mislim, jako je lako proizvesti, pošto je to visokofrekventno polje, naše su ruke na nižoj frekvenciji. Kad mi pomeramo ruke u tom polju, onda se vrši modulacija i u stvari mi čujemo direktno zvuk elektrona iz vazduha. To je najbolji instrument elektronske muzike ikada. Zašto to pominjem? Zato što je on pre Drugog svjetskog rata, Lev Teremin je svirao u Metropolitanu i Einstein je svake godine dolazio da to čuje i čak je odlazio u njegov studio pokušavajući upravo to, da spoji sliku i muziku. Jer u stvari sve je vibracija. Pa na koji način mi možemo da vidimo zvuk, a na koji način možemo da čujemo svetlost, to je nešto čime se Tesla također posebno bavio i ja sam skoro dobio iz jednog arhiva koji je otvoren u Americi, koji dakle nije iz Teslinog muzeja, njegov rukopis, i to je iz Čikaga konkretno, gde Tesla govori o tome da postoji svetlosna osnova zvučnog talasa i računa recimo energiju kubnog santimetra zvuka i računa odnos tih vibracija, ali bez Dopplerovog efekta. Što znači da je on zapravo svet bio u stanju da
shvati kao jedan kontinuum vibracija, kontinuum talasa i u tom smislu nema razlike ne samo između zvuka i svetlosti, nego između onoga što zovemo čvrsta materija i onoga što zovemo talasna struktura. Znači, on ima taj problem koji imate u kvantnoj mehanici, dualizam takozvani, odnosno dvojnost prirode materije, da je i talas i čestica. Ne. To je sve talas, a u odnosu na vremensku koordinaciju tih talasa mi vidimo nešto kao probojno i neprobojno, odnosno ono što je nesinhrono, mi to vidimo kao probojno. Znači, ako imate jednu česticu koja je nesinhrona sa prostorom, onda je ta čestica u praznom prostoru. Ako je sve to sinhrono, mi vidimo da je sve to u stvari popunjeno. Vidimo to kao celina. Znači, on je očigledno, ne rekavši to, uneo upravo vremenski kriterijum u talasnu strukturu svemira i razrešio je u stvari tu dvojnost koja ni do dan danas u nauci konceptualno, odnosno teorijski, nije jasno. A i proizvodio je te zidove od jonske plazme koji su neutralisali sve pred sobom. Tako je. Koje kasnije za vreme rata hteli su da upotrebe to kao jedan štit oko planete, odnosno oko nekih prostora koje su bile namenjene za odbranu. Je li tako? Pa je bio i u pregovorima i sa Amerikom i sa Rusima. Jeste, i sa Englezima. Engleska vlada je usvojila taj njegov predlog 1936. godine. Neville Chamberlain, onaj koji je potpisao Minhenski ugovor sa Hitlerom, pa je zato smenjen. On je zapravo na sednici vlade odobrio $200 miliona tada da se upute Tesli da organizuje odbranu Velike Britanije od napada. Ideja je bila da se jednostavno napravi jedan svetlosni zid pod visokim naponom, tako visokim da bilo metak, bilo brod, bilo avion, znači bilo koja materijalna struktura se dezintegriše do nivoa molekule i atoma. Znači ništa ne može kroz taj zid da prođe. Sad, desilo se to da je Chamberlain smenjen, došao jedan drugi engleski premijer, Baldwin, koji je rekao, pa ne možemo mi, kaže, odbranu Britanije da poverimo čoveku od 80 godina i onda je prebacio taj novac u stvari na mornaricu, na izgradnju brodova i tako Tesla nije dobio priliku da to napravi. Ali je bio u pregovorima i sa Rusijom, mislim, za jednu drugu stvar. Ne za, to se zvalo skalarni interferometar, tako ga danas u stvari zovu. A on je sa Rusima bio u pregovorima za vatrene kugle. Jer to je, imate recimo brod i sad imate Teslin oscilator, vi oscilujete na nižoj frekvenciji. Sad, pošto je brod ima ivice, onda se tu stvaraju te takozvane parazitske struje koje su više frekvence. I te se dve frekvence spregnu, stvori se loptasta munja, ona eksplodira i tako uništite brod i sve ostalo. To je u stvari nešto vrlo jeftino. Smatram da Rusima treba jeftinije nešto ponuditi. Ali loptaste munje ni dan danas nisu u mogućnosti naučnici da naprave. Postoje neki koji prave, ali jako minijaturni oblici, dok je Tesla, kažete, pravio loptaste munje u obliku fudbalske lopte i igrao se sa njima, bukvalno stavljao ih u kutije. Jeste. On je imao problem s tim... Kako je mogao da izdrži te vatrene lopte, a da njega ne oštete nešto? Pa zavisi od kapacitivnosti. Mislim, vi možete tačno da izračunate energiju te lopte, da onda ona lebdi na nekom, da kažem, to se elektrostatičkom nivou od vašeg tela, recimo na 5 cm na 10. Ne možete da je dotaknete, to ne, ali možete da se njome igrate.